Emema. This obi nim ya atenka emema chese nyame edidua wo mu emu a chese bone ekotwi ekobre manyina efa ema ho ba ne mpemu agro de ne ejai ubenya wo mu sesia na ebusuafo enadayi papa wo no wadi emfihia aduanan enwotwe 48 years ajesem wote ya odoko tipa junction ewo enkrankrodua yi emu ya papa ne din ede akwasi yeboa enade ya aposifo ensa asonimu amachese ensem no ekoko piemu ewo asemdibia ma wo mo esi nkonwa etoato ansem ma wo mo obia ebo ninkuru na chese yenua beme ya na yen papa we yen papa ya papa yi na chese ye jeni no 15 years for defilement na ebusuafo ensem no eno no na ebusuafo ensem no ebo enchemu ene esem yen papa akwasi yeboa yi wone ne tenant anase wone nkofo ena eti efia wowo emu na efie nu emu no maami ene ne kunu echese womo ewo abaya ewo honoma dako maami no hu se ne babaya no efri kwasi yeboa yi efie edemo apie na ne bayi eho na afo sei cham ena ebiemu nso ne zip ena chese ebie asan aka ho na ne abaya yi nso ne ye ne nnuoma bi na no na chese maame no ene papa no ebusa se na ede ena eyo na adenti na ho afo sei na no na chese eya akwada yi nso ede na ma ne bom etu edwa ede echiremu ema na wofo esem me ye papa sumasi ene frem me ka chem se me ji biscuit ewo edem ene se wa fefemia ama nede ya na se sei de chese meje me ho a enje san se ma ya se wonum no busuafo fefeme no wasade ointment shishishi bi sa fefa ho ma me chese wo bom tum ai no teachers akwada no enso bo na wofo amane no na wo mo ede ensem no ekokoma aposifo sei na nipa sumasi ede akire yemba no na no ma teachers aposifo ehwehwemu ekoso ehwehwemu ekoso wie na teachers wo mo ehye date say wo be kokopiemu ewo court no ya papa akwasi yeboa ekokopiemu ewo court no ewie ye no wo kire mu anase wo de tuja se wo no de wo nya funso bia wo nya bibibia wo no onya onya de sem de wo mo ede eto ne so no no kware na ye maami a wotena titinani ede eti dwumadie no ano no bra na chese court echi ehia na ye maami Christiana kan etena ensem no emu ehwehwe mu ewie ye no na chese ebusuafo wo hu se ye papa yi were guilty of charges womo ede abonu onu enyina na chese de ekoso se wo fefia abaya no ebiemu ensoso wo wie yesa de ointment anu wo hie sa fefa abaya na kosue kuma ho a chese wo na tiko se an won ko ne maame enche ni nyina chese ye wo mhwehwem na chese no kure enu nti ye maame etena se hunu ye tie wensem no ewie yo hu se eja wo se wundi for ewonsemi hu na so asemi ko na wie ye Woodifo enti ene ehu ebenya sem aban emra no wo omayi emunu ene wu ebedi no senia ese na efata enuntinum ya jeli no 15 years imprisonment ankokọ ya dwumaden emfa emboa eye aban no na ebiemu ensuso no enyoma entimi enkoye se de beya wo bi ensuso enyeden enkonkoye sadane da ye twenkrofo aso se de beya ye de nipa no ebeye scapegoat adiama afofo na ensuso Mimi wune se as scapegoat no omo wi a wo mo toton eche ewe enu nti wo mo fanya hwe da bi ehun nya wo mo because ya set wo bi as an example obi e defile wo bi ya jail no 15 years won susu the same thing won su be kwa the same thing na won susu ya jail wa na just nipa na ye use as a scapegoat no well hunu ya adesuo bia ewo emu anase well hunu emfaso na boa ebo asa nipa ni tu hunu se ene normal enti so won susu ye because se ye mra no ebetimi ama hihye ya anase ye laws no emu aye so tight to the extent say sani o ma bi nu say no wo mfa na mere thing anase sa jailing no emu be ye du amigidi ye pan say anka at least wo mbe sunya say na at least 15 years mpo ya dimu
1 year, 1 day crampo in a place a wow crampo no who a year a year and I say when you will be any shiana and I say just a winner baby young from a pebbing farm no crampo and no qua and seven were like Emma woman said Debbie the I say the new quantum yede may have me what a prim who to my pambrica a coco pimo on Nasu Sudan da one more point 1 day time I started me was I say a mama I cannot be one and I may edit one more and what I say I did be a skirt mubiano opa than a dre shell skirt na de na fane nam krom ubenya be me bi obegina ha yes na me ka say your bow now I dey wase ne pe ede nko a ede ya na mo gi wo wi ase a che say enti ema ebu e wo be ko eye tutu ye bra ye nka se wo mo no adwuma wo mo ye ne ye da bi nka say ye na so wo de wakona bakrampo no wo de fa chire honum wo benya obi a wona ne kan 5 cedis obeje 10 cedis obeje 20 cedis obeje at least wo wi a wo ko bebo no so ekọ eye ne baby no so wan hwe yeso na ne yare na akofa ede ama wo ho na ne nyina mu no still akwada ana totofewa na che se ememu abinum aye o maje so wo be fefe wo mo esan so hu ni se enkwada de wo mo enim eye kasa na se wunya boni henya so wunim na wo kan mekum meye wo se pe eno anu no wo mo embo ma wo fo amanye enu ntino na say one ma for mo totorotom abusia for defilement issues are ekoso ewo omayi emu no edoso hu se hye ben ena penifo enfa engu akwam ebetimi abosa amasa nyoma no ase etimi etu ana so twembe na usu se ne yanda ne mu ne enfa ma wo mo a ebe ma wo mo ni ada honum wade nhwe no fa bra ebebetu edwa ewutuma gh your comment section like videos na share all the social media platform and so media ene equia sikapa makramo